LS Kos. Tiga 60 menuju Mabes. Oh, main dia. Kecil-kecil cabai rawit, bosku. Pariwisata. Oh. Oh, masuk yang di belakang. Oh, pemain Jambi. Oh, ha. Oh. Masuk dah, utamakan selamat. Motor menghindar selagi bebas. Wah, paketnya guys. Cair-cair. Oh, mantap. Mantap bosku. Oh. Sudah bosku. Pemain Dumai Pekanbaru, via tol. Oh, goyang oleng. Oh. Lihat bus 3 plus. Masuk lagi. Oh. Bila Pandai Putra. Up. Woi, ganteng busnya. Wow, kepergok, kepergok, kepergok. Oi, ngoblong dia. Oh, wah mantap. Woi, oh, oh, mantap.
Oke. Oh. Lanjut belakang. PUP. Oke. Hah? Belum saatnya. Ah, nampak tuh. Wah. Ikut terus. Oh, mantap. Oh, masuk. Oh. Pariwisata kan enak. Main orang tuh. Oh, take over ya. Up. Ini yang jumpa di Kandis tuh kan? Bodi campuran dengan jetlinernya. Yuk.
Oke bosku, intip sedikit. Dari atas. Ekonomi lusur ya. Hop. Woi, masuk dia. Hop, ada mobil pribadi. Goyang tuh. Oh, habis truk nih jelas nih. Habis yang kuning inilah ada truk nih. Habis. Kosong dari atas. Masukkan paman. Double decker 83. Oke. Mantap paman. Rempa besar double decker. Man Aceh punya barang. Oh. Ajar Ria Wisata. Diam-diam. Masuk lagi. Wes. Royal Class 22. Masih dengan Mahmud. Kapol paman. Apakah dia akan masuk? Oh, paman. Oh. Belakang ada satu ya. ALS kembali. Paket up. Kasih goyang sedikit. Up.